Me hirin e Zotit, vëllezër dhe motra, vazhdojmë mësimin ton. Μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο. Flasim për frymën e shenjtë. Σήμερα θα δούμε ότι πρώτα απ' όλα ότι το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι πρόσωπο. Sot përpara së gjithash do të shohim se fryma e shenjtë është person. Γιατί υπάρχουν διδασκαλίες σήμερα στον κόσμο Sepse ka doktrina sot në botë που λένε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι μια ενεργός δύναμη μέχρι εκεί. ku thonë se fryma e shenjtë është një fuqi vepruese dhe jo më tepër. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά μια δύναμη, είναι πρόσωπο, είναι ο Θεός. Por fryma e shenjtë nuk është thjesht një forcë, por është person, është perëndi. Γι' αυτό το δούμε πρώτα απ' όλα στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο. Dhe këtë do ta shohim tek Ungjilli sipas Mateut në paragrafin e fundit thotë, Και διαβάστε το 19 και τα 20. nga 19 dhe 20. Στο ποιο κεφάλαιο, αδελφέ? Στο 28 κεφάλαιο, τελευταίο κεφάλαιο Ματθαίος, το 19 και το 20, τα δύο τελευταία εδάφια. Kapitulli 28 e Evangjelit sipas Mateut, rresti 19 dhe 20. Shkoni pra dhe bëni dishepuj në të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja unë jam me ju gjitha ditët deri në mbarim të botës. Amen. Ο Κύριος μας λοιπόν είπε στους μαθητές να πάνε να μαθητεύσουν όλα τα έθνη. Zoti ju kërkon dishepujve që të shkojnë të mësojnë Και popujt να τους βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. dhe t'i pagëzojnë në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Βλέπετε, έχουμε το όνομα του Πατρός, το όνομα του Υιού και το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Τρία πρόσωπα. Dhe këtu pra shohim se kemi emrin e Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, pra 3 persona. Είναι όμως ένας Θεός. Por është një perëndi. Όπως μας το λέει η Γραφή, το κρατάμε. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να το φιλοσοφούμε πολύ. Sikur na e thot shkrimi, ashtu dhe mbajmë. Nuk është nevoja që të bëjmë filozofi të mëdha për këtë temë. Όπως βάζει δηλαδή το νιόλι στο όνομα του Πατέρα και του Υιού, βάζει και του Αγίου Πνεύματος. I pagëzoni thot ato në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Θα πάμε τώρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ι δέλτα κεφάλαιο. Edhe tek kapitulli 14 i Ungjillit sipas Gjonit. Και θέλω να διαβάσουμε πάλι άλλο ένα εδάφιο, μάλλον 2-3 εδάφια θα διαβάσουμε. Dhe do të lexojmë 2-3 paragrafe këtu. Κατά Ιωάννης λοιπόν 15 κεφάλαιο και εδάφιο 26. Kapitulli 15 i Gjonit dhe paragrafi 26. Po kur të vinë ngushëlluesi, që do t'ju dërgoj prej Atit, fryma e së vërtetës, që del nga Ati im, ai do të dëshmoj për mua. Amin. Όταν λοιπόν έρθει ο Παράκλητος, Kur të vinë ngushëlluesi pra, το λέει Παράκλητο γιατί παρακαλάει τώρα τον Πατέρα για μας. e thot ngushëllues sepse i lutet Atit për ne, Τον οποίον λέει εγώ θα τον στείλω προς εσάς. të cilin thot unë do ta dërgoj tek ju. Από τον Πατέρα. Do të dërgohet pra nga Ati. Εδώ λέει τώρα το πνεύμα της αληθείας. Këtu e quan frymën e shenjtë frymë e të vërtetës, Το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός. që del nga Ati. Όταν λέει εκπορεύεται, δηλαδή από τον Πατέρα έρχεται διαμέσου του Υιού. Kur thot se del nga Ati, thot pra del nga Ati nëpërmjet Birit. Εδώ λέει τώρα, εκείνος τώρα το Πνεύμα το Άγιο θα μιλήσει, θα μαρτυρήσει για μένα. Dhe thot ai, pra është person, ai do të dëshmoj për mua. Το εκείνος είναι προσωπική αντωνυμία, δηλώνει πρόσωπο. Pra kur thot ai, kjo do të thot se deklaron person. Για να το δούμε ακόμα καλύτερα, Dhe ta shohim akoma më mirë, θα πάμε στο Ι κεφάλαιο των πράξεων
Shkojmë tek kapitulli i 10 i Veprave të Apostujve, στο οποίο στο γιώτα κεφάλαιο περιγράφει το όραμα που είδε ο Κορνήλιος. ku Το 10 δηλαδή κεφάλαιο, në këtë paragraf pra përshkruan vegimin që pa Kornelin, kapitullin e 10 pra. και θα μας πει διαβάζετε το 19 και το 20 εδάφιο. Dhe na flet në kapitullin e 10 pra, paragrafi 19 dhe 20. Ndërsa Pietri po mendohej lidhur me vegimin, fryma i tha: "Ja po të kërkojnë 3 burra. Qohu pra zbrit e shko me ta pa singurim, sepse unë jam ai që të kam dërguar." Εδώ μας περιγράφει ότι ενώ βλέπει ένα όραμα ο Πέτρος, Këtu na përshkruan, ndërsa Pietri shef një vegim, άκουσε φωνή από τον ουρανό, ο Πέτρε σφάξε και φάγε. dëgjoj zëng nga qielli duke i thënë Pietër qëhu therë dhe ha, Εδώ όμως έχουμε κάτι καινούριο. por këtu thot kemi diçka të re. Ενώ λέει ο Πέτρος σκεπτότανε και διαλογιζότανε για το όραμο, Ndërsa Pietri mendohej për atë vegim që kishte parë, του μίλησε το Πνεύμα το Άγιο i foli fryma shenjtë. και του είπε 3 άνθρωποι σε ζητάνε, κατέβα Dhe i thot se po të kërkojnë 3 persona dhe zbrit. κατέβα γιατί εγώ τους απέστειλα. Dhe shko me ta sepse unë i kam dërguar. Όταν λέει εγώ τους απέστειλα σημαίνει ότι εγώ, εσύ, αυτός, προσωπική εντονιμία, έτσι. Ne. Kur thot se unë i kam dërguar, do të thot se është një person, pra për veten e tij siç themi unë, ai, ajo, pra është një person. Unë i kam dërguar. Εδώ λοιπόν τώρα μας περιγράφει και καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόσωπο το οποίο εργάζεται αλλά δεν έχει κάποια μορφή. Këtu pra e shohim që se është person dhe vepron, por nuk ka një trajt që mund ta shohim. Όπου δηλαδή το δούμε μέσα στη γραφή, Kudo që ta shohim pra në shkrimin, δεν θα δούμε εύκολα όπως τον πατέρα τον Ιόλε είδα τον Ιησού ιστάμενο στα δεξιά του πατρός. Δεν φαίνεται κάπου το Πνεύμα του Άγιο έτσι. nuk duket dikun pra fryma e shenjtë, ashtu sikurse thot se e pash Krishtin në të djathtë të Atit. Θα δούμε να έρχεται πάνω στον Κύριό μας σαν περιστέρι, έτσι το περιγράφει ο Ιωάννης. E shohim kur erdhi tek Zoti jon në trajt pëllumbi, kështu e përshkruan Gjoni. Θα το δούμε την ημέρα της Πεντηκοστής να έρχεται σαν πύρινες γλώσσες. Do ta shohim në ditën e rreshajave ose ditën e Pentekostis kur vjen fryma e shenjtë si gjuhra prej zjarri. Το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη. Dhe e shohim edhe tek zbulesa, Είδαλη τα 7 πνεύματα του Θεού έμπροσθεν του θρόνου και μέσα στο θρόνο. thot pa 7 frymrat e Perëndis përpara fronit dhe në fron. Τώρα τι είναι αυτό δεν το ξέρουμε. Tani se ç'është kjo nuk e dim. Σίγουρα είναι το Πνεύμα το Άγιο, Është e sigurt pra se është fryma e shenjtë, το οποίο έχει 7 ιδιότητες που τις αναφέρει στο ΙΑ κεφάλαιο στον Ισαΐα. që ka 7 virtytet që i thot tek kapitulli 11 i profetit Isaia. Τώρα, να δούμε τι άλλο κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Tani të shohim se çfarë bën tjetër fryma e shenjtë. Γυρίζομαι πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Themi tek Ungjilli sipas Gjonit και θέλω να δούμε πρώτα απ' όλα, να διαβάσουμε από το 14 κεφάλαιο, το εδάφιο 26. dhe të shohim tek kapitulli 14, paragrafi 26, tek Ungjilli sipas Gjonit. Por ngushëlluesi, fryma e shenjtë që Ati do ta dërgojë në emrin tim,
do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Εδώ πέρα πάλι τον λέει Παράκλητο και Πνεύμα Άγιο, δύο ονόματα που δίνει. Këtu i jep dy emra, thot ngushëlluesi dhe fryma e shenjtë. Θα δούμε το Πνεύμα το Άγιο με πολλά ονόματα μέσα στη Γραφή. Pra të ta shohim frymën e shenjtë me shumë emra në shkrim. Θα δείτε το Πνεύμα του Χριστού, Do ta shohim duke quajtur fryma e Krishtit, το Πνεύμα της Αληθείας, fryma të vërtetës, το Πνεύμα του Πατρός, fryma e Atit, ο Παράκλητος, ngushëlluesi, Πνεύμα Άγιο. fryma e shenjtë. Θα δείτε στο Δανιήλ πνεύμα έξοχο. Έτσι λέει στο Δανιήλ. Τέλος πάντων. Αναφέρεται με 7 ονόματα μες στη Γραφή. Pra, përshkruhet me 7 emra në shkrim, fryma e shenjtë. Και εδώ πέρα μας λέει ότι όταν θα έρθει τώρα εκείνο, το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος, Dhe këtu na thot se kur të vijë ai, θα σας διδάξει πάντα do t'ju komtoj ose do t'ju mësoj të gjitha και θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς. dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Όταν λέει θα σας διδάξει, θα σας πει και κάτι που δεν το ξέρετε. Kur thot se do t'ju mësoj, kjo do të thot se do t'ju thojë gjëra të cilat nuk i dini. Αλλά ποτέ δεν θα είναι αντίθετο από αυτό που λέει ο Χριστός. Por ato që do të thot nuk do të jenë kurrë kundër asaj që thot Krishti. Βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι μαζί με τον Πατέρα. Δεν μπορεί να πει άλλο ο Πατέρας, άλλο ο Υιός, άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Shohim se fryma e shenjtë është bashkë me Atin dhe nuk mund të thojë të tjera Ati, të tjera Biri dhe të tjera të thojë fryma e shenjtë. Στην αρχή διαβάσαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο θα μαρτυρήσει για τον Χριστό. Në fillim lexuam se fryma e shenjtë do të dëshmojë për Krishtin. Φανερώνει δηλαδή τον Χριστό. Pra tregon Krishtin. Για διαβάστε τώρα και στο κατά Ιωάννη Ιώτα Σίγμα και εδάφιο 12 μέχρι το 15. Të lexojmë përsëri tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin e 16 nga paragrafi 12 apo 12 me kripu? Μέχρι το 15. Nga 12 deri tek 15. Kapitulli 16 κεφάλαιο. 16 i Gjonit. Kam dhe shumë gjëra të tjera për t'ju thënë, por ato ende ju nuk mund t'i mbani. Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë të gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtoj gjërat që do të vinë. Ai do të më përlëvdoj, sepse do të marrë prej meje dhe do t'u kumtoj. Amin. Εδώ τώρα μας λέει ότι θέλει να μας πει κι άλλο ο Κύριος, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε όλα. Këtu na thot se don Zoti të na thojë edhe të tjera, por ne nuk mundemi t'i mbajmë. Ούτε οι μαθητές μπορούσαν να τα κρατήσουν όλα. Dhe as vetë dishepujt atëherë nuk mundën që t'i mbanin. Βλέπουμε ότι ξεχνάγανε εύκολα. Pra, shohim se harronin lehtë. Θα δείτε μετά τότε θυμήθηκαν ότι αυτά είχε πει ο Ιησούς. Do të shohim se atëherë ju kujtoheshin shkrimet ose ato që kishte thënë Jezusi. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν θα σας υπενθυμίσει όσα είπα εγώ. Fryma e shenjtë thot do t'ju kujtojë të gjitha sa ju kam porositur και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. dhe do t'ju drejtojë në gjithë të vërtetën. Εδώ αδελφοί μου επιμένω ότι δεν μπορεί να μάθει όλη την αλήθεια ένας άνθρωπος που απλά έβγαλε που πήγε στα πανεπιστήμια. Këtu pra mund të themi se nuk mundet çdo njeri t'i mbaje sado universitetet që të ketë kaluar, që të ketë mësuar. Γιατί η Γραφή ερμηνεύεται με τη Γραφή. Sepse shkrimi shpjegohet me shkrimin. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν διευκρινίζονται τελείως. Δεν διευκρινίζονται? Τελείως. Por ka dhe gjëra të cilat nuk sqarohen plotësisht.
Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Do t'ju sjell një shembull. Έλεγε μέσα η Γραφή ότι ιδού αποστέλω Ηλία τον προφήτη να ετοιμάσει την οδόν εμπρόστεν σου. Thot për shembull, ja po dërgoj profetin Ilia për të përgatitur udhën përpara ardhjes time. Ήταν ξεκάθαρο το εδάφιο. Pra ishte i qartë paragrafi. Θα στείλω Ηλία τον προφήτη. Do të dërgoj, thot, profetin Ilia. Και για 400 χρόνια περίπου οι Ισραηλίτες πιστεύουν ότι θα έρθει ο Ηλίας κάτω στη γη. Dhe për 400 vjet pak a shumë, besonin izraelitët se do të vinte Elia në tokë të kthehej. Και εμείς αν το διαβάζαμε, Dhe ne kur e lexojmë, θα λέγαμε το ίδιο, έτσι. të njëjtën gjë do të thonim edhe ne për te. Γιατί έτσι το έλεγε το εδάφιο. Sepse kështu e shprehte me paragrafin. Όταν όμως έρχεται η ώρα για να εκπληρωθεί η προφητεία, Por kur erdhi ora që të përmbushej kjo profeci e ardhjes së Elias, μιλάει ο Κύριος δια του αγγέλου στο Ζαχαρία και του λέει flet Zoti nëpërmjet engjullit tek Zakaria dhe i thot: ότι δεν θα είναι ο ίδιος ο Ηλίας, αλλά θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Se nuk do të jetë vet Elia që do të vijë, por do të jetë në frymë dhe në forcë të Elias. Εάν τώρα, γι' αυτό και οι Φαρισαίοι έπεσαν έξω. Për këtë arsye dhe farisejt dolen gabim, domethënë, bën gabim. Οι Φαρισαίοι λέγανε αφού δεν ήρθε ο Ηλίας δεν μπορεί να είναι αυτός ο Χριστός. Farisejt thonin derisa nuk erdhi Elia, ky që flet, pra nuk është Krishti ky që erdhi. Και πλανήθηκαν. Dhe kështu që nuk e besuan. Ο λόγος του Θεού είναι γραμμένος με τέτοιο τρόπο Fjala e Perëndis është e shkruar në mënyrë που να γίνεται κατανοητός από τους ανθρώπους που τους το φανερώνει ο Θεός. që të bëhet e kuptueshme nga njerëzit të cilëve u shfaq Perëndia. Γι' αυτό λέει στους Κορινθίους ότι προσμένετε λέει την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Për këtë arsye thotë tek Korintasit, pritni zbulesën e Zotit ton. Όταν λέμε προσμένουμε την αποκάλυψη σημαίνει ότι περιμένουμε να μας τα φανερώσει το Πνεύμα το Άγιο. Kur flasim për zbulesën, do të thotë që të na e shfaqë ose të na zbuloj fryma e shenjtë. Αν δεν μας ανοίξει το Πνεύμα το Άγιο το μυαλό δεν καταλαβαίνουμε. Po mos na hape fryma e shenjtë mendjen, nuk mundemi ta kuptojmë. Έλεγε ο Κύριος στους μαθητές, την τρίτη μέρα θα αναισθηθώ. U thoshte Zoti dishepujve, ditën e tretë do të ringjallem. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Dhe nuk kishin kuptuar asgjë. Και όταν έρχεται ο Κυριός μας το πρώτο βράδυ, μας το λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Dhe kur vjen Zoti darkën e parë që na e thot tek Ungjilli i Lukës, τους λέει ο Κυριός μας ju thot Zoti ότι όλα αυτά ήταν γεγραμμένα. se të gjitha këto që ndodhen pra ishin të shkruara. Και άρχισε να τους εξηγεί τις γραφές. Dhe vazhdoi t'ju shpjegoj shkrimet. Τους είπε λοιπόν ότι τότε λέει, τους άνοιξε το μυαλό να καταλάβουν τις γραφές. Dhe u tha kur u hapi mendjen që të kuptojnë shkrimet. Μπορεί να διαβάζει ο άνθρωπος τη γραφή, αλλά αν ο Κύριος δεν μας ανοίξει τη διάνοια δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Mund ta lexojë njeriu Biblën, por nëse Zoti nuk ja hap mendjen, nuk mund të kuptojë njeriu asgjë. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε τη γραφή να παρακαλάμε τον Κύριο να μας φανερώνει τι σημαίνει αυτό. Për këtë arsye kur të lexojmë shkrimin, ti lutemi Zotit që të kuptojmë se çfarë lexojmë. Και μας λέει τώρα εδώ ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι το πνεύμα της αληθείας. Dhe na thot këtu se fryma e shenjtë është fryma e vërtetës. Το πνεύμα της αληθείας σημαίνει ότι λέει πάντα αλήθεια. Kur themi fryma të vërtetës, do të thotë se thot gjithmonë të vërtetën. Δεν μπορεί να πει ποτέ ψέματα το Πνεύμα το Άγιο. Nuk mund të thojë gënjeshtra kurrë fryma e shenjtë. Παραδείγματος χάρη όταν αναφέρεται εκεί στον προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη, Për shembull kur flet atje tek profeti në Dhjatën e Vjetër, που έγινε ένα συμβούλιο στον ουρανό και είπε ποιος θα πάει να πατήσει τον Αχάβ.
ku u bë një mbledhje atje në qiell dhe tha kush do të shkojë ta mashtrojë Ashabin, και είπε εγώ θα πάω, είπε το πνεύμα. dhe tha fryma unë do të shkoj. Και πώς θα το ξεγελάσεις, το ρωτάει ο Κύριος. Dhe si do ta mashtrosh, i thot frymës Zoti, Θα είμαι, λέει, μέσα στους προφήτες του Βαλ πνεύμα ψεύδους. do të jem, thot, në mes të profetëve të Balit një frymë gënjeshtre. Πήγαινε, του λέει, και θα τον απατήσει τον Αχάβ. Shkoj, thot, dhe do ta mashtrosh kështu Ashabin. Αυτό δεν μπορεί να είναι το πνεύμα του Θεού. Kjo nuk mund të jetë fryma e Perëndis. Το πνεύμα του Άγιο είναι το πνεύμα της αληθείας. Δεν λέει ποτέ ψέματα αυτό. Fryma e shenjtë është fryma e të vërtetës dhe nuk thot kur gënjeshtra. Το πνεύμα του Άγιο ούτε απατάει, ούτε ξεγελάει, ούτε λέει ποτέ ψέματα. Fryma e shenjtë nuk thot kur gënjeshtra, nuk mashtron asnjëherë. Είναι η αλήθεια, όπως ο Χριστός μας είναι η αλήθεια. Është e vërteta, ashtu sikur se Krishti është e vërteta. Ο Κύριος μας δεν μας είπε ποτέ ψέματα. Zoti jo nuk na tha kur gënjeshtra. Το ίδιο και το πνεύμα του Άγιο δεν λέει ποτέ ψέματα. Një lloj edhe fryma e shenjtë nuk thot kur gënjeshtra. Λέει εδώ ότι θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Dhe thot këtu se do të na drejtojë në të gjithë të vërtetën. Και εδώ τώρα έρχονται πολλοί και μας λένε εντάξει, όλη την αλήθεια την έχετε εσείς. Ναι, όλη την αλήθεια. Dhe vjen dikush dhe pyet dhe thot, ma gjithë të vërtetën keni ju? Po, gjithë të vërtetën kemi. Δεν είναι θέμα υπερηφάνειας. Kjo nuk është tema që të krenohemi apo të mburremi. Λένε πως έχουν όλη την αλήθεια. Κοίτα τι υπερήφανοι που είναι. Thojnë për shembull, thojnë se kanë gjithë të vërtetën, shiko sa mburrën ose krenar janë. Δεν είναι υπερήφανος ο άνθρωπος που λέει την αλήθεια. Nuk është krenar njeriu që thot të vërtetën. Και το πνεύμα του Άγιο, αδερφοί, όταν το αφήσουμε να κυβερνάει τη ζωή μας, λέει πάντοτε αλήθεια. Dhe fryma e shenjtë kur e lëm të qeverisë jetën tonë, thot gjithmonë të vërtetën. Για να δούμε τι λέει παρακάτω, διότι δεν θα λαλήσει από τον εαυτό του. Të shohim se ç'thot në poshtë, sepse nuk do të flas nga vetja e tij, αλλά όσα αν ακούσει θα λαλήσει προς εσάς. por të gjitha ato që do të dëgjoj, do t'ju tregoj juve. Και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Dhe do t'ju tregoj të ardhmen. Εκείνος λέει θα δοξάσει εμένα γιατί από μένα θα λάβει και θα πει προς εσάς. Ai do të më lavdëroj mua, do të më përlevdoj mua, sepse nga unë ka dalë. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να πει αντίθετα από αυτά που λέει ο Χριστός μας. Do më thënë fryma e shenjtë nuk mund të thot diçka kundër asaj që thot Krishti. Ο Χριστός μας πάλι όσα άκουσα από τον Πατέρα είπε σε εμάς. Kështu edhe Krishti na tha, të gjitha sa kam dëgjuar nga Ati, po ua të them juve. Βλέπετε, δεν μπορεί να πει κάτι αντίθετα ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν διασπάται ο Θεός. Do më thënë si kur e shohim, nuk mund të thot diçka tjetër Ati nga i Biri dhe nga fryma e shenjtë, pra nuk ndahet Perëndia. Η Γραφή θα μας πει σε άλλο σημείο, έστω ο Θεός αληθής πας δε άνθρωπος ψεύτης. Shkrimi na thot diçka, thot çdo njeri gënjeshtar dhe Perëndia i vërtet. Εδώ λοιπόν λέει ότι θα μας μιλήσει όσα αν ακούσει. Këtu thot pra se do të ju thot të gjitha sa do të dëgjoj. Και θα μας αναγγείλει και τα μέλλοντα όπως έχει δώσει προφητείες στο Πνεύμα του Άγιο. Dhe do të na tregoj edhe të ardhmen, ashtu sikur se na thot me profeci të ardhmen, duke profetizuar. Παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος δεν είχε δει τον Ιησού μας. Për shembull, apostulli Paul nuk kishte parë Jezusin. Πώς ήξερε τι θα συμβεί στο τέλος του τέλους? Si e dinte Pali se çfarë do të ndodhte në fund? Του το φανέρωσε το Πνεύμα του Άγιο. Ja shfaqi fryma e shenjtë. Τώρα θέλω να δούμε ξανά πάλι στο 14 κεφάλαιο. Tani të kthehemi tek kapitulli 14 përsëri tek Gjoni. Και διαβάστε από το 15 μέχρι το 20, μέχρι το 19. Nga 15 deri tek 19. Nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia. Dhe unë do t'i lutem Atit
dhe ai do t'u jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë përgjithmonë me ju. Frymën e së vërtetës, kjo bota nuk mund ta marrë sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë me ju. Nuk do t'ju lë bënjak, do të kthehem te ju. Amin. Εάν λοιπόν τώρα αγαπάμε τον Κύριό μας, θα φυλάξουμε τις εντολές Του. Tani në qoftë se e duam Zotin ton, do të zbatojmë urdhrimet e tij. Και ο Κύριος μας λέει θα παρακαλέσει τον Πατέρα Dhe Zoti jon thot do t'i lutet Atit να μας δώσει άλλο παράκλητο για να είναι μαζί μας τον αιώνα. që të na jap tjetër ngushëllues që të jetë me ne përgjithmonë. Εδώ μας λέει κάτι ξεχωριστό. Δεν ξαναφεύγει ποτέ το Πνεύμα το Άγιο από πάνω μας. Dhe këtu na thot diçka të veçantë pra, nuk ikën kurrë fryma e shenjtë mbi ne. Θα δούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και θα σταματήσει την ημέρα της Αρπαγής Εκκλησίας. Do ta shohim se fryma e shenjtë erdhi ditën e rreshajave ose të Pendikostis dhe do të ike ditën e rrëmbimit të kishës. Όταν λοιπόν λέει εδώ πέρα στον αιώνα εννοεί αυτή την περίοδο. Kur do të thot përgjithmonë, pra do të jetë me ju ngushëlluesi, do të thot për këtë periudhë. Και αυτό το πνεύμα τώρα της αληθείας ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Dhe këtë frymën e të vërtetës thot bota nuk mund ta marrë. Όσο και να προσπαθεί δεν μπορεί να το λάβει ο άνθρωπος του κόσμου. Sado që të mundohet, nuk mund ta marrë frymën e shenjtë një njeri i botës. Γιατί λέει ούτε το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Sepse thot as nuk e njeh dhe as nuk e shef. Εσείς όμως το γνωρίζετε Por ju e njihni γιατί μένει μέσα σας, sepse qëndron në ju. όχι μένει μαζί σας και μέσα σας θα είναι. Qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Δεν λέει εσείς το βλέπετε, λέει εσείς το γνωρίζετε. Nuk thot se ju e shifni, por ju e njihni thot. Γιατί όπως είπαμε το Πνεύμα το Άγιο δεν το βλέπουμε, δεν παρουσιάζεται με μια μορφή όπως είναι, όπως παρουσιάζεται ο Πατέρας και ο Υιός. Për arsye se fryma e shenjtë nuk paraqitet me një trajt ose me një paraqitje sikur Ο shifet Πατέρας και ο Υιός παρουσιάζονται με σχήμα όπως είναι ο άνθρωπος. Ati dhe biri paraqiten ose shfaqen me trupin sikur trupi njeriut. Το Πνεύμα το Άγιο πουθενά δεν περιγράφεται έτσι. Kurse fryma e shenjtë nuk përshkruhet askund kështu. Επαναλαμβάνω, περιγράφεται μόνο ήρθε σαν περιστέρι πάνω στον Κύριό μας και με πύριγνες γλώσσες πάνω στους μαθητές. E përsëris dhe një herë se erdhi në trajt pëllumbi kur u pakzua Zoti në lumin e Jordanit dhe në si gjuhra zjarri kur u pakzuan me frymë të shenjtë ditën e rreshajave. Τώρα ο Ιωάννης μας λέει είδα τα 7 πνεύματα του Θεού. Δεν ξέρω, δεν μας περιγράφει τι ακριβώς και πώς το είδε. Dhe Gjoni tek zbulesa na përshkruan duke na thënë se pa 7 frymrat e Perëndis. Tani se si ishin Ούτε χρειάζεται να ψάξουμε το μυαλό μας να μαντέψουμε. Dhe nuk është nevojë as ta kërkojmë me mendjen tonë se si është. Γιατί όσα ήθελε ο Θεός να μας φανερώσει, μας φανέρωσε. Sepse aq sa deshi Perëndia të na i shfaq, ne ka shfaqur. Για να μην μας το φανερώνει, πάει να πει ότι εκείνη την ημέρα θα δούμε. Γιατί είναι πνευματικά πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολο να το εννοήσουμε εμείς αρκετοί άνθρωποι. Që të na do të na mbase na tregon atë ditë kur të shkojmë atje, sepse ne këto janë gjëra frymërore dhe ne njerëz sikur jemi në mish nuk mundemi më tepër. Εμείς όμως λέει το γνωρίζουμε γιατί θα μένει μαζί μας και μέσα μας. Dhe ne thot e njohim sepse do të qëndrojë thot në ju dhe do të jetë në ju. Και έτσι ξέρουμε τώρα τι είναι αυτό το οποίο δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Dhe kështu pra e dim tani se ç'është ajo që jep fryma e shenjtë. Τώρα, το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αραβώνας για την Εκκλησία. Fryma e shenjtë tani është kapari i fejesës ose që fejohet pra me kishën. Αυτό το διαβάσουμε στην Εφεσίους επιστολή πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο και 14.
Këtë do ta lexojmë tek Efesianët në kapitullin e parë, paragrafi 13 dhe 14. Në të dhe ju pasi u dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u voloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë për shpengimin e plot të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij. Και το 14 το διάβασες. Ναι. Λέει λοιπόν εδώ ότι είναι ο αραβώνας της κληρονομιάς μας. Thot këtu pra se është kapari i trashëgimisë tonë, Μέχρι την απολύτρωση, λέει, του αποκτηθέντος λαού. për shpengimin e plot të zotërimit të blerë. Εδώ με τη λέξη απολύτρωση εννοεί μέχρι την ώρα της αρπαγής. Kur thot për shpengimin, këtu do të thot se është deri në momentin kur do të bëhet rrëmbimi i kishës. Γιατί γραφεί με την λέξη απολύτρωση αναφέρει δύο πράγματα. Sepse shkrimi me fjalën shpengim flet për dy gjëra. Αναφέρει παραδείγματος χάρη, όπως μας λέει στην Κορινθίους επιστολή, αλλά και σε άλλες επιστολές, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι είναι ο αραβώνας που λέει εδώ πέρα, στην Εφεσίους που διαβάσαμε. Se fryma e shenjtë është kapari i trashëgimisë tonë, sikur se lexuam, και κάνει δύο πράγματα. I cili bën dy gjëra. Μας αναγεννάει Na rilind, και επίσης η λέξη αναγέννηση τη χρησιμοποιεί, γραφεί και σαν απολύτρωση. Dhe fjalën rilindje e përdor shkrimi edhe sikur shpengim. Έτσι το λέει εδώ πέρα. Ashtu sikur se Ότι μας απολύτρωσε, λέει, με το αίμα του. Se na shpengoi, thot, me gjakun e tij. Θα το δείτε στο ίδιο κεφάλαιο που διαβάζουμε στην Εφεσίους, στο πρώτο εδάφιο και εδάφιο 7. Για διαβάστε να το δείτε. E shohim këtë tek paragrafi 7 këtu tek Efesianët që lexojmë kapitullin e parë. Në të cilën kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurive të hirit të tij. Εδώ λοιπόν η Γραφή μιλάει για την απολύτρωση της ψυχής. Këtu shkrimi flet për shpengimin e shpirtit. Γιατί λέει ότι μας απολύτρωσε με το αίμα του και τα αμαρτήματά μας σβήσανε. Sepse thot se na shpengoi me anë të gjakut të tij dhe mëkatet tona u shuan ose u falen. Αν θα πάμε τώρα προς Ρωμαίους επιστολή στο 8 κεφάλαιο, Po të shkojmë tani tek Romakët në kapitullin e 8, για να το δείτε, θα διαβάσετε το εδάφιο 22 και 23. 8 κεφάλαιο Ρωμαίους, 22 και 23. Lexojmë pra kapitulli 8 të Romakëve 22 dhe 23. Sepse e dim se deri tani barabota e krijuar rënkon dhe është në mundim. Dhe jo vetëm kaq, por dhe ne vetë që kemi frytet e para të frymës, vajtojmë në veten tonë duke pritur flakët, birërimin, shpengimin e trupit tonë. Εδώ τώρα μιλάει για μια άλλη απολύτρωση, την απολύτρωση του σώματος. Këtu flet për një tjetër shpengim, për shpengimin e trupit. Στο πρώτο κεφάλαιο Εφεσίους μιλήσαμε ότι είναι η απολύτρωση της ψυχής μας, δηλαδή έσβησε τις αμαρτίες μας με το αίμα του. Te kapitulli i parë i Efesianëve pam shpengimin e shpirtit, pra që na fali fajet tona. Εδώ όμως μας περιγράφει μια άλλη απολύτρωση, την απολύτρωση του σώματος, όταν θα πάρουμε το νέο σώμα τώρα. Kurse këtu na përshkruan shpengimin e trupit, pra kur do të marrim trupin e ri. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Lavdi e emrit të Zotit. Όταν λοιπόν λέει στην Εφεσίους ότι
σφραγιστήκατε για την ημέρα μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως, Kur thot tek Efesianët se u shpenguat deri po ti ipes tis Efesios, σας σφράγισε το Πνεύμα το Άγιο μέχρι μας την ημέρα σφράγισε. της απολυτρώσεως. na vullosi fryma e shenjtë thot deri në ditën e shpengimit. Δεν εννοεί την απολύτρωση τώρα εδώ τη σωτηρία, αλλά την απολύτρωση του σώματος, την αρπαγή. Këtu nuk do të thot për shpengimin e shpirtit, por thot për shpengimin e trupit me anë të rrëmbimit. Γιατί αφού μας έδωσε τον αραβόνα, λέει εδώ πέρα. Sepse derisa na dha kaparin thot këtu. Τον αραβόνα μας τον δίνει, λέει, επειδή είσαστε θεοί, έδωσε το Πνεύμα το Άγιο το οποίο κράζει από πατήρ. Kaparin thot u adhash sepse jeni bij të Perëndis dhe fryma e shenjtë thërret Aba Oat. Άρα έχουμε γίνει παιδιά. Εδώ μιλάει για μια άλλη απολύτρωση που θα γίνει στο μέλλον. Pra jemi bërë bij të Tij dhe këtu flet për një shpengim tjetër që do ta kemi në të ardhmen. Μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως, που θα ήθελε δηλαδή ο Κύριος να μας δώσει τώρα το νέο σώμα. Deri në ditën e shpengimit, pra kur do të vijë Zoti të na japë trup të ri. Αυτή λοιπόν η απολύτρωση που λέει, γιατί εδώ πέρα αναφέρεται δύο. Στο 7 εδάφιο αναφέρεται στη σωτηρία και στο 13 εδάφιο αναφέρεται στην απολύτρωση του σώματος. Tek paragrafi i 7 flet për për rilindjen, kurse tek Το paragrafi 14 μάλλον. flet për shpengimin e trupit. Να δούμε τώρα τι άλλα πράγματα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας οδηγεί πάμε σε όλη την αλήθεια. Sa shohim tani se çfarë tjetër bën fryma e shenjtë. Na drejton për shembull në të gjithë të vërtetën. Θα μας διδάξει τα μέλλοντα Na mëson për të ardhmen. και θέλω να δούμε τώρα το κεφάλαιο Ήτα Ρωμαίους τι άλλο κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Dhe duam të shohim këtu tek kapitulli 8 i Romakëve se çfarë tjetër bën fryma e shenjtë. Πάμε λοιπόν στο 8 κεφάλαιο Ρωμαίους και διαβάστε από το εδάφιο 8 μέχρι το 18. Lexojmë pra nga kapitulli 8 të Romakëve nga paragrafi 8 deri tek 18. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. Nëse fryma e Perëndis banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frymë. Por në qoftë se ndokush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Nëse Krishti është në ju, trupi patjetër është i vdekur për shkak të mëkatit, por fryma është jetë për shkak të drejtësisë. E në qoftë se fryma e atij që ringjalli Krishtin prej së vdekurit banon në ju, ai që ringjalli Krishtin prej së vdekurit do t'u jap jetë edhe trupave tuaj vdekatar me anë të frymës së tij që banon në ju. Prandaj vëllezër, ne jemi debitor jo të mishit, që të rrojmë sipas mishit, sepse po të rroni sipas mishit do të vdisni, por nëse me anë të frymës i bëni të vdesi veprat e trupit, ju do të rroni. Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis janë bijtë të Perëndis. Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymën e birërisë me anë së cilës ne thrasim Aba Oat. Vetë fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bijtë të Perëndis, dhe nëse jemi bijë jemi dhe trashëgimtar të Perëndis dhe bashkëtrashëgimtar të Krishtit, nëse vuajmë me të dhe do të lavdërojmë me të. Amin. Εδώ τώρα θέλω να δούμε ότι όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι ιοί του Θεού. Këtu duam të shohim se vetëm ato që drejtohen nga fryma e Perëndis janë bijtë të Perëndis. Θέλω να το προσέξετε αυτό γιατί πολλοί λένε έλαβα Πνεύμα Άγιο. Duam t'i japim rëndësi kësaj sepse shumë thonë se morën frymën e shenjtë. Και μετά τους βλέπεις μέσα στην αμαρτία. Dhe pastaj i shef në mes të mëkatit. Και σου λέει εμένα πώς με βάφησε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Dhe thot atëherë, ma mua si më pakzoi Zoti me frymë të shenjtë. Ήταν μια γυναίκα και κάπνιζε. Pash një grua që pinte cigare. Μου έλεγε θέλω να σε βαφτίσω, θέλω να με βαφτίσεις. Dhe më thoshte që ta pakzoja. Της έλεγα δεν σε βαφτίσω αν δεν κόψεις το τσιγάρο. I thoya nuk mund të pakzoj nëse nuk pret cigaren. Και ποιο είσαι εσύ, αφού εμένα ο Θεός με βάφησε με Πνεύμα Άγιο, εσύ είσαι ανώτερος από το Πνεύμα το Άγιο. Ma kush jeti që me pengon, thot, derisa Zoti më pakzoi me frymë të shenjtë, ti je më i fortë se fryma e shenjtë.
Προσέχτε αδερφοί εδώ πέρα, αυτή τη γυναίκα δεν άφησε το Πνεύμα το Άγιο να τη διοικήσει. Shikoni këtu, atë grua nuk e la frymën e shenjtë që ta drejtojë. Έκανε αυτή κουμάντο τι θα κάνει και όχι το Πνεύμα το Άγιο. Bënte ajo çfarë të donte, jo ajo që i thoshte fryma e shenjtë. Ενώ πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει κουμάντο στη ζωή μας. Ndërsa duhet ta lëm frymën e shenjtë që të komandojë jetën tonë. Πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο για να νικήσουμε τη σάρκα. Duhet që ta lëm frymën e shenjtë që të mposhtet mishi. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. E lexoj përsëri paragrafin, thot, të gjithë sa drejtohen nga fryma e shenjtë, ato janë bijtë të Perëndisë. Μα αφού λέει ένα άλλο εδάφιο ότι επειδή είσαστε ή σας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Ma thot një paragraf se nga që jeni bij, thot, u dha frymën e shenjtë. Τώρα εδώ γιατί μας λέει κάτι άλλο. Kurse këtu pse na thot diçka tjetër? Μας το λέει για να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί κάποιος να λάβει Πνεύμα Άγιο. Na e thot për ta kuptuar se nuk mjafton për dikën që të marrë vetëm frymën e shenjtë. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τον διοικεί το Πνεύμα του Άγιο. Por ajo që ka rëndësi është që fryma e shenjtë ta drejtojë atë. Να είναι δηλαδή κυβερνήτης στη ζωή μας το Πνεύμα του Άγιο. Të jetë komandues pra në jetën tonë fryma e shenjtë. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν τον Κύριο να κυβερνάει, θέλουν αυτοί. Sepse njerëzit sot nuk duan Zotin që të qeverisë në jetë, duan të qeverisin vetë. Ήρθε πριν λίγες μέρες κάποιος και προσπαθούσε να με πείσει ότι πρέπει οι γυναίκες να φοράνε παντελόνια γιατί είναι πιο σωστό. Erdhi për para pak ditësh dikush dhe u mundua të më bind për gratë se është më mirë të mbathin pantallona. Και να προσπαθεί να μου επιμένει. Dhe u mundohi me mënyrat e tij të më bind. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό, μου έλεγε. Duhet ta kuptosh këtë, më thoshte. Λέω τι να καταλάβω, να πάω να βάλω φουστάνια. Dhe çfarë të kuptoj, them, të shkoj unë tani Αυτό λέω, μου λες τώρα. të veshi fustan, domethënë, këtë nuk më Μου thua. έλεγε ότι το παντελόνι είναι ένδυμα κοινό και δεν χρειάζεται να το φοράνε οι γυναίκες. Më thoshte se pantallonat janë një rrobe e përbashkët, si për burrat dhe për gratë. Pra s'ka Λέω rëndësi. αν δηλαδή εγώ έρθω στον Άβωνα, λέω με ένα φουστάνι, η αδερφή Σοφία βλέπει, θα φύγει κατευθείαν από κάτω. Do më thënë, më thua, në qoftë se unë shkoj në tribun të predikoj me fustan të veshur, nuk e din ti thot se asnjë nuk do të rrihen kish, gjithë do dalin jashtë. Όχι μόνο εκείνοι, και όλοι οι αδερφοί θα φύγουν. Të gjithë do t'ikin. Γιατί η γυναίκα όμως δεν πειράζει για εκείνη. Kurse për grua nuk prish punë të mbath pantallona. Μου λέει, εμείς έχουμε οδηγία. Dhe më thot, ne kemi na është shfaqur kjo, na jemi të udhëzuar për këtë. Όχι, δεν έχετε οδηγία. Jo, i them, nuk keni asnjë lloj sqarimi për këtë. Εάν σας διοικεί το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να σε αφήσει να κάνεις, να αναλατρεύεις ό,τι θέλεις. Në qoftë se të drejton fryma e shenjtë, atëherë nuk të lën fryma e shenjtë që të bësh ç'të duash ti. Να λατρεύετε λέει δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας τον Κύριο. Pra do të adhuroni Perëndin nëpërmjet frymës tuaj dhe nëpërmjet trupit tuaj. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν για να ευαρεστηθεί και πρέπει να λατρεύουμε τον Κύριο ευαρέστος όπως θέλει εκείνο. Që ta kënaqim Perëndin, duhet ta adhurojmë Perëndin sikur i pëlqen atij. Και στο εξωτερικό μας γνώρισμα και στο εσωτερικό μας. Edhe në paraqitjen tonë të jashtme, edhe në njeriun tonë të brendshëm. Πρέπει λοιπόν να μας διοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Duhet pra të na drejtojë fryma e shenjtë. Όταν μας διοικεί, προσέχτε πιο πάνω, το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία. Po të na drejtojë fryma e shenjtë, atëherë trupi jonë është i vdekur për mëkatin. Όταν τώρα κάποιος δεν δέχεται μίγα στο σπαθί του και είναι με το παραμικρό νευριάζει, του φταίνει άλλοι. Tani kur njeriu nuk duron asgjë, domethënë, me gjën më të vogël nevrikose dhe gjithmonë janë fajtor të tjerët përpara tij. Και μετά λέει ότι εμένα μου οδηγεί το Πνεύμα του Θεού.
Dhe pastaj shkon dhe thot se mua më drejton fryma e shenjtë. Δεν τον οδηγεί. Nuk e drejton. Αυτό που διοικεί το Πνεύμα του Άγιο, αδερφοί, Atë είναι që, νεκρή η αμαρτία. atë që e drejton fryma e shenjtë, vëllezër dhe motra, për të është i vdekur mëkati. Και είπα σε ένα, λέω, άφησε, λέω, τώρα που θα μου λες ότι είναι πιο σοφοί αυτοί που βάζουν τα παντελόνια, μην μου τα λες, του λέω αυτά. Dhe i them atij që më foli për pantallonat për gruan, mos më thuaj më për gjëra të tilla. Πες μου, του λέω, ότι σε βάλανε οι γυναίκες μες στα παντελόνια τους και ας τα υπόλοιπα. Më thua, i them, se të vun ato gra në pantallonat e tyre dhe leri këto që thua ti. Όχι, αδερφοί, δεν πρέπει οι εργάτες του Ευαγγελίου να υποχωρήσουμε στο λόγο του Κυρίου. Jo vëllezër dhe motra, punëtorët e Zotit nuk mund të ndahemi fjalës së Perëndisë. Αυτός λοιπόν που διοικείται από το Πνεύμα του Άγιο δεν αφήνει τα πράγματα έτσι ελεύθερα και να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Ai që drejtohet prej frymës të shenjtë, nuk i lën gjërat kaq të lira sa të bëjë gjithse kush si të dojë. Βεβαίως είμαστε ελεύθεροι, δεν εννοώ ότι θα αναγκάσουμε κάποιον, αλλά εννοώ ότι εμείς θα διδάξουμε ότι αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Sigurisht që jemi të lirë dhe nuk është se detyrojmë dikënd, por ne jemi të detyruar të themi atë që thot fjala e Perëndisë. Και όποιος θέλει θα ακούσει. Dhe kush të dojë, ta dëgjoj. Εάν λοιπόν είσαστε της σαρκός, λέει πιο πάνω, θα πεθάνετε. Në qoftë se jeni të mishit, thot pak më lart, do të vdisni. Εάν όμως μένει μέσα σας αυτό το πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, Por në qoftë se qëndroni në atë frymë që ringjalli Krishtin nga të vdekurit, αυτός που ανέστησε τον Χριστό θα αναστήσει και εσάς, θα ζωοποιήσει και θα φύγει τα σώματα. ai që ringjalli Krishtin do t'ju ringjall edhe juve, trupat tuaj të vdekur. Βλέπετε εδώ πώς θα γίνει η αρπαγή. E shifni pra këtu se si do të bëhet rrëmbimi. Εάν κατοικεί μέσα μας το πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού, Nëse banon në ne pra fryma që ringjalli Krishtin, ο Πατέρας τώρα που τον ανέστησε θα αναστήσει και εμάς δια του πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. ati që e ringjalli do të na ringjall edhe ne me anë të frymës që banon në te. Δηλαδή για να λάβουμε το νέο σώμα πρέπει ο άνθρωπος να κατοικεί μέσα του το πνεύμα του Άγιο, αλλιώς πώς θα του δώσει το νέο σώμα. Që të ringjallet njeriu, duhet që brenda tij të banoj fryma e shenjtë, ndryshe s'ka si të ringjallet. Έτσι μας το λέει τουλάχιστον εδώ. Kështu na thot të paktën këtu. Επίσης το πνεύμα του Άγιο λυπάται όταν κάνουμε την αμαρτία. Gjithashtu kur bëjmë mëkatin, fryma e shenjtë mërzitet. Θα διαβάσουμε και αυτό εδάφιο γιατί η ώρα μας πέρασε. Είναι Εφεσίους, Do të τέταρτο lexojmë κεφάλαιο, sepse kaloi ora. Tek Efesianët, τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 30. kapitulli 4 dhe paragrafi 30. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. Έτσι, και μην λυπείτε το πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο σφραγιστήκετε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë me të cilën u vulosët për ditën e shpëtimit. Το χρειαζόμαστε την ημέρα της απολυτρώσεως. E kemi të nevojshme pra ditën e shpëtimit. Χρειαζόμαστε να μας διοικεί, Duhet që të na drejtojë, να είναι δηλαδή κυβερνήτης στη ζωή μας το Πνεύμα του Άγιο. të jetë e komandues pra në jetën tonë fryma e shenjtë. Θα πούμε κι άλλα όμως, αλλά γιατί η ώρα μας πέρασε άλλη φορά. Por do të themi të tjera radhën tjetër nga që kaloi ora.